गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 आणि IT पॉलिसी 2018 सुदारणा करपा विशीं मंत्रिमंडळ बसकेन चर्चा जाली आणि ते करपा खातीर मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच गोंय वित्तीय वेव्हारांची जापसालदारकी आणि अर्थसंकल्प वेवस्थापन विधेयक येता त्या अधिवेशनात मांडपाक मंत्रिमंडळान परवानो दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता. तशेंच वेगवेगळ्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या खर्चाक मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. कॅबिनेट डिसिजन कॅबिनेट जाला उपरांत आमी कॅबिनेट ब्रीफ करूंक आशिल्ली कॅबिनेट डिसिजन करपा खातीर एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क ऑफ द टर्शियरी केअर सेंटर TCCC for the Goa Medical College to HSCC Limited for company. It is approximately project of the 247 crores of rupees. It is an ex post facto approval of the cabinet for the payment of pending monthly maintenance of public grievances readdressal. And the portal is payment करपाचे उरलेले ex post facto. It is a hosting of the under-17 World Cup India in the year 2022. या वर्षी आम्ही होस्ट करता. Extension of scheme for empowering of the scheduled tribes and scheduled caste Indian communities for using the information and communication tools. ICCT ची tools ची scheme आहे का extension दिला. Amendment to the Goa Startup Policy 2021 and IT Policy 2018. ये दोन्ही policy amendment आणला. For the further improvement. Post facto approval for the lifting of the probation of the confirmation of the one Suresh Chatur Darunkar of the labor presiding officer in the labor code. Goa fiscal responsibility and budget management bill took place in the assembly. And the proposal for the further amendment for the Goods and Services Tax Act 2027 in line with the Government of India. Okay. Proposal for the Public Works Department अशी काही कामं जी असतील ते एक्सपोज फॅक्टर अप्रुवल आणि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल स्टाफ रिलॅक्सेशन मिस्टर सुधीर नवीनकर.